Bonke nje kakhulu bonke abantu beSouth Africa nangaphandle kweSouth Africa neKwaZulu Natal iyonke kithi siyanithanda kakhulu bafowethu niqhubeke njalo nothando olunikeza ababukeli bethu niqhubeke njalo nothando olunikeza abantu abadinga usizo kule channel yethu kaDukuza TV niqhubeke njalo nathi nislike nisubscribe ngoba ngaphandle kwenu asiyilutho ngoba kungekudala nje sizothi shwi ngapha intabeni zase koGoli ngicabanga ukuthi ngesonto elizayo kuyoba kulihlanu bese yocela nje umkhuleko wenu babukeli ukuthi nisiphelezele ngomkhuleko sihambe ngokuphepha ngoba eGoli kukude umsebenzi eminingi abantu balidinga usizo kodwa ke sibe sibathembisile ukuthi ke sizofika kubona beseneyinkinga zeimali besacele ke ifunding kwesithemba ukuthi mhlambe kuzolunga kwenzeke kungalungi kodwa thina isinqumo esesenzile sithengo lesihlanu lo lesiyakulona lo sonto elizayo amabombo siwabhekise khona eGoli siyosiza abantu ngicabanga ukuthi imisebenzi esofike siyenze sozama ukuyibhanqa yonke ibe mithathu abantu abaneyinkinga ezinkulu ezinyandisa igazi sicela nje niqhubeke njalo bafuthu nisilandele nathi asithatha intweni siyazi uhambo lothi lude kodinga nendawo zokulala mhlambe kodinga ukuthi siye komashonisa masingayitholi funding ngoba uNkulunkulu khona uthando lusuka kuthina enhlizweni engikushoyo nina enasibhalelayo eniseGoli nazi ukuthi sisendleleni ngesonto elizayo kuyanetha akunethi imali ikhona ayikho kungcono siyo hiker size sifike eGoli siyeza kunina bonke abaseGoli abasibhalile bathathu ngeke ngibabize ngamagama sizobe sikhona lapho ngesonto elizayo ngolesihlanu sizobe siqala sihamba masingayitholanga into yemali but sobe sihiker siyoze sifike eGoli ngibonge nje babukeli bethu niqhubeke njalo nokulike nokusubscribe nothando olusinikeza lona lukhulu lwesimanga siyabonga.